Maja sekain itet segendang waso datak dua bol bobok kat gendang olo peden selopor rabet kat gendang pandai materi siami ai nempung nejung litega ho pandai ata berun gendang waso datak dua bol gitu kalau sangkar suku puluh pangalanan suku ronggot, suku urang, suku nibar, suku butuh, suku ndere, suku waka, suku cireng, suku suka, suku pedang, labang batasalang mukang bol. Keluarga besar Rong. Gitu kole empo ni bai, empo terona etan ngaso bansuk. Ite sampo kapal. Moa ite empo mai. Sabata cegendang baso datang mai ke tatang titege ende mase kaina ngamang ke sabata cegendang baso datak tu babo pedeng di selopo ai rawit kat gendang pandai bate di seamin hona jung lite pandai ata baru siap pegang beri 1 mai ke tatang titege sangge dite suku puluh pangalanan cegendang baso dapat tu babo mai ke tatang titege suku libar, suku butuh, suku neru, suku waka, suku cireng, suku suka, suku pedang, lawang betah, salang mukang bol. Ai bobo niang oro pedeng di selopo, ai rawit kat gendang pandai bate di seamin, poli nempuh hone jung ata baru tapi
suka suku pedang labang bekas salang mukang bohong lonto torok titegi kudut necung lite poli pandai hata baru rokon molas pocong gendang vaso datang untuk sama tang ditega kudut pandai acara gendang vaso datang rantang nang kita itang diang onemo sede